kura bi a wasem no ka enye se wonu enti wo be ka ama no ena enye se sofo nso nti wo be ka ama sofo se wan ka no kura na sofo sabi ni nyame djuma so se ya wo asodie ena se wo bu ani nso gu so se wo ye sofo nti wo be bu agu nuane so wo be po dua ku tika no kura wo ba no office no nyese kura na wo kasa a wo be duru ai se wa yale electric ya wo horo so no ka chiro pray kaka ha chona mka so mfa be ma na asem nye de ento nchi na monka kwantu yen ka kwantu oni de no asori hoko no eye mesewa ena ma me popo ofre me fama kwantu ya asem ya ho ena o ka hwe me na me si okay waka amate je pene na me koe me koe na o se ne ho mfa no ti me ne baba ya ena ko wa mama ya oti yo ena me ne ko asori no eti mpacho kasagu mike nim ti mpacho ya ko asori no ya tena se be 3 minutes ena ye na ye da omo ya asole ana canceling day na ye da omo ya asori Friday nti omo pon wie na mo call papa ho e pacho bi ye ru asori dem ho ye tena se ya be 3 minutes ena nkom hye baaye e fa hwan so fa papa so na nkom hye na obi anim ne ye bo ne din e wa asem ni mu na o se nyame nkonkono ntwe ni pakro mra ti nyame nkonkono wa nche obi ama ti ye to na papa be so mensa say di asem na baaye no nkom hye na o ka na ye mea ena wo de me na o de me begina asori dem mi so ni nsem dendenden obom pa ye keka nsem bebre e wo ho nti owie na o se o ye pon a me mehu no na asem kakra ye de e wo ho enti ma ye pon ye na ye ko ye no ena o ma ye kwa aba ni ye no so ye ja ti ye no so ye ja no ena o se oba Florence nyame asem na e ba ye no komhye na e ba ye no e fa wunua ba no no e no kraturo da afin bi anya de eni ho na ohu ne se wunua no ogina baabi tese baby kro na ya stress obi a o wa kwantu mu sa ena me sister say oh ma papa sofo no anti na ye dey ye baaye ni nwie wa tra kwantu mienu nyina amfa enti we the third time or say try and went na ye baaye no so our friends catch your sister say nyame adum nti ha na wa ba na bibia be ye na portals kakra bi na ye dey ye wo kwam enti ye be hwase ye be ye sa na ma na nyina ye dey free honom na o hwe me nsan so aban na wo senka ye dey ma ware ena me nua kro ya akofa lady na sembae manya me su no kro ni minim sa ba no kwa sori na nka sori no misi wo te wo kro wo de na wonim se wo kra ne kwa sori wo kwa da bi minim da so kwa sori ni bi se minim so kwa sori ni bi asori na me nko eti yakwa ye na o ka no misi me nua yi misi wa bay Florence e kire nsemu e san se me nim nkomo bia no enya hintasem wo mu me nkomo bia no munim aha nso ye no si o papa no kra na woni abrantie bi na ye dey oni abrantie bi na tie na abrantie no ne te no wo ye nipa simesi oba wa sorry lendanua mama me kunadu no sa abrantie ne no ne wo ye e no se alenda de hia no kwasem o ka na papa ni wonim nipa kra o ka no minya na chechre no baby e pese hia ye pa mat o se na no kasa bibia ne pese papa nso me ma ne kwan me yesa na ma nye fe to baby hia ne se wo so ka kire wo se wa ye wo bone me pa cha e bone na wo ye funu asem ho no pese wo bone na pa cha o ka ye no o ka kire me se lady ne ba wo se me ma fa afuru wo de pragia be chesi ni aya me ma fa afuru sa na papa ka kire wo se wo kura ne be bo na mane so hu nu wa fa afuru okay ampa so ma no kwasem menyemo ya girl no de pragia echesi me se wate se menyem to oba ba be hye nti oba na me furu bosro na o se ade opese ohu no wa hu nti ogira abrante ne de ma mo hya ne so kose na emomo ne mpanyifo atena se sa abrante ne mesumu no 15,000 nti abrante ne mesumu no no wonko de me pɛ no nti ono de wone na ide ejai eti wo ya no ka cha me se o ga ne de ba no mo ya sa ne ma no mo de kwa enyema gu akwemo mo ya ye no se si ekra no mo ya de sa ne mentumi nya dai emfa ba no man it oh papa ya oti we ya na wonu eti obi e pa cho oti obi eti no o ka cha ne say o se ne o mo ya de se ne mentumi nya dai enwu bio e san se be ma no okuta maya enan na sha na me kwa na makwa wa be ma enu nti no mo ye de o mo ye me sana na o de ono na ye na obetimi so asa ye de aye enti awrade adoma wukuada me ba me mo me ho na ye mbra na me ye ne ma nya de enfa ma me ana me de ye koye me kwa da me so na ade chi na ye de sa ma they say e de na o hwe free papa me pa cho papa na me ensam ne be me so no ma ye ko ho wie ye no me ni de asidi awo me boa me ho se wukuada no ka be sia me sa ko ne ho because ono na ka asam na kire me ti me ye ma se me ko no kwa ye ba ye no e ye be ma ye me ne ti na dwo be 11:30 no frame me say
papa na me call no hosof no ka che me se ma me nkwa na me call na je di say papa na frɛ lady na ona na wo no asa abo na mani sankomo we akire okura no me pache wan na me nim de na girl no wo ka kire papa be ma na je se no wo ka kire se me de ne na mo se de yo me pache me ntimi nkire e na obo na ma na be ma no so bo ma na se sa na tia de ya nwane ma wo na emu because ono frɛ me wo say yes me de be ma na kra de me ka nsense me brain no de kan e na me say na me call ye no say na papa no so ye dey e kai na me kae no me o catch up no ma me bo obi aye dey ama ne be ma ne krama fra na nka nkire no enti me wanwa say papa no asa twa ne ho asa fra girl na aye dey abo na sem we so ama ne enti me no ma me ba me de ba ha nyina na se bi me ngina me fa nimguase anto no so nye hwe me ni ne da e ka na no fia da me ye de me koye asem na wo kan se bone a wadi me no e fa me fu no ho no ma me wani so me ni ani nti won sane enti me pa che wan won sane me ade bi ode ai me bia won sane me ni ni ko bia e na no so ka che os no kasa no o kasa so fo bi she chire me pa che so fo bi no o she baabi e pese me class a en so fo bi no o she baabi se me nya ne bone tie bi cho ma no ato ama me kwan se me nkasa na sister yi Matilda ne ho aye me nwanwa every Thursday e be si ne mama can you imagine said biane kora me ntumi ende ne ho aye me nwanwa oye good communicator mama asem ni nyina ni menim sister yi da oma me mpai boda meni ne number da mama so obi kire wabo bi a wotwa boa no ene de yem fato ho mawo adana wo kasa me nya kakra tie oyi nsem bi ewom mama efiada as of 12:48 ena we ye meba otaba sore ntem bade that very Friday oye late Florence ye late obana sister idina sister kura me nimu no anopa me ba ya obi e ba e me ka che ne se em se sister na aba no ka che me so me nimu no wonam ho a me nimu no me nene ni nkomoda mama oba ne abon ya preach awie a ye bom pae e no oba enti nkom hyebre ba ko mienu miensa atwam ena odi eduru so mama oba ya sama me ka kire wo gitum wo se ba bia be ko bia sofo bia eka na me se ne yepon a metena se se de bia me no mama me so me counsel no ete se ba bia wuti ene ba bia me ma me panyiniti emu nwa me mpese na ye counsel kokoam okay ena bibia nkatani eje mama me pon asore a ye tena se oba osane ne sister ene bae mama otena se no de odi kan aye no kore akontio eti ose obi boa no na nipa na oboa no ewo ho obo hotel bi se money p na wa try one anyeyi two anyeyi ena me bai say owo ne papa bi wo ho na onfa na me ho a me ba ne se na wadi kaka kire ne se bra ne papa yare se owo papa bi wa manchem onfa no emra bet wa ama na eye wo eye me okay eti mama oba ene kwa na ne papa na yare no ho bet nya no de bae eti wo ka abrocha se nam so abrochire de nipa urade na me so abo nipa bebre police fo nyina enti eno de enye problem mama eno na sister ya nkasanya Florence o beto na numu tuyo se asem bi oho ge bi ji ni kunu den eya Matilda eya mami oti he o yo bekita bible mama ge bi ji ni kunu den na one ge ne de no chini two baby obeko bia yesi ge ni bekunu 3 ge no ade na nanti baby bebre eno no adwane bentama we ka say Florence ka say wo de abrochire ne baaye na awale asem de e ka ho say ena asem amen kama asem ena mbisa wo say ge be na wo kana asem yi ena wo ka kire me say papa ge no kura wonimu no na oti kurom he ya Matilda ina eka o ka kire me nyese ne Florence na ne me kasa ye ge yi kura papa wonimu no oti kurom he ya na ye friend no Linda na wawo baako still na me hu ge ni ye eti me de mani kire Linda bi na Florence aye smart no se papa lady na wo bo ane nua bi a ye friend no Portia e ma onya school kwan no ono na me nua eka o kan ba ma Nyankopon nim no kurani na me tena se e ba me se Linda na wo kana sem no mama oye me ba se chini sanantia me nim Linda ne kakra ni problem bi a kire no so a ne mpai bo fie mama anyhow enti Linda de menyi ni se obetimi atu sa na mo no na emomu no kan wakoma to yem mama se bibi sa mpo a
mame verify na asomdwe emra na obeka chem se wa bre be ma no ho na wo de wo dan kura ma rent e de support bra ne ho e kire no mama minim me yede hu se wo dan ma rent minim ba bi a wote e yede kwame du akrom wo ba e wan ka se wote kwame du akrom ti yede ya mimi wo kasem no wo ba e wan ka chem se wote enti yede ya me hu se one wote kwame du akrom minim wo da na wo de wo dan kura rent de sika no support be ma no enti asem no ahaw pa na me ka asem mate jai na men verify na wuku ada wurade ya adomo a osane wunuye momra mama maseboni no kure omo sorry ko na asem no aye me mienu obetirim because Linda me mfa bibia nsie o studio so ha Linda ne ye me ba me kai se last year Linda ba se papa asem to me ba ma me ne na wo ababa wo bi abeje no afri me nsem a mama esu ene kodanda enti papa boa me mpaibo me ka no kore wonyame anim se me ne Linda me ka chen se ka akoma to e be bom mpae ade bie ne ho so se ne mpaibo mama me oha na Linda e ba se papa mpae na ye boye e ade tie na se sia me ne o kasai awrade adom be ma no ote me nchen mama it's about 1 year akura twemo eti bi me nim bibia o enti me frɛ Linda ena Linda by Sunday ni apo asore nya me nko na mete dem ho me wife for me president eda ba ko ho and me sister Linda me trima ye mienu because lady bia ba ha oye kokko o se wo gi ni kunu mi ho matin so pense wo ba se lady bi so nti ma me hunu no kora ewom se ono na o eje ana wo na wo je ena o se papa lady na wa ba ho no wodo na emre bi na me kana sem se wa ba be ma no ho na o ha me no papa na onim kasa enti you very careful anya sa enkomo bia oni ni bedi bia ba bi ebepie no ahwe a wo mpe mama asem o ka yen so on e point me ka na me dia bewie wo dia mpacha o ma me breka oh da bi kasa abrante ni minim ni da eti abrante ne bra panyina bra asem ni si ya wada no efiada na abrante ne bra panyina a kuronim obi anim no obone dia akwala kuronim no ahomache na me frɛ no because no be akachem say abrante ne bra panyene no o se me ba na say sister yi e ka bibi say enye no kura ye mfrɛ no to na bra no frɛ nam say do de ato me ni o na nipa asomasi aba me ho ewi a kire sei na o de me afa so na o de me akotene TV kase so na o say ei Matilda de bi adiu na me oba manim bra na ba ma na dwuma asaya me ne gya dwuma ye papa me enko ho mate eno enka me pa mate ya asem no mama nka me de mama eti abra Linda ka asem no wie ye no kura ba ko pe menim asem a Linda ko fie menim enkomo ne bra no ekodi ye ni kunu na Linda no so ba ho no o kan no kura o se papa se si ade sister yi kura ye no aware no me mpebio be ma no kura me ne nya issue amo asase sare no ma eko na obi kura ka chem se oda manchem guest house bi eye DC ilia na me de manimpo akohu se ne neoma egu ho etimi de papa awale no kura me mpebio o hwe ne ba na me se mate se sister yi ba Wednesday a me so minim de me ka kire no mama Monday anopa be 6 time no 6:36 na sister yi e frɛ me minim ne number etu ofrɛ ya na se mpacha ho ani na o se Matilda na me se Matilda bɛn eno se me na me ni nua Florence ba wo ho no me de ma ware sem bi beto wanim na adenti na nkoma me no di ye no waka kire Linda na waka waka kire ne se me sika na me de support e bra no waka ne nyina kire na wonim se wo ka kire no na bra na sa ba no ho ana bra no me no ka sei owo me ha se sie ena sister started ya ne Monday na no pa de oye me o de me ko kakra enti me catch the sister obeka nyam kopon so no kora me catch the sister na ya dwada eye me krada me mpese me mood ebe sei ti ba me mfa wonsi wo bibia Wednesday bra era me catch e ko no director ma nti bibia bio wote ya ne se me te ya ne se ya wada me na me te hei sofo me pa che wo no kra bi ne ye pe o se enkoma baba wa ni ubedi ye no wo ne kra na ani hu nkomo wan kan kire ne se bia because we say Linda ne ye wo ba on de wote wo na ase me catch na me say Florence ba wo ho no wo frɛ Linda bona ma ne say Linda wo kra Matilda
okura na ba wo ha wo mo na Pacho Matilda nini ena me say emra Matilda ba wo ho no ekoye no wo frɛ Linda bona mane se mata ba wo ana Sunday ena me catch Linda se me hia no unsa me di kaka se se enya fon so nkomodie dabi wo busa no dabi Sunday ko me friend fon so manka me se me nene won komonti kwasi ada on hia me because no na we odi ko busa wo sha koma oni ni di ye no ena Jamalinda no so ko boy na boy na mane na boy no so de koma Matilda no so frame me Monday accuse me pese se baby a asam no hia ye pa ye se maye wo bone na me maye wo bone na nyese nipa mu kura kamabu nkotodwa pa wo chewo ono so se wakọ baby am ya ka se you spiritually ye de yensa kan ye funu eti e hono na hia ye papa eti on say ma ka me ka keto bi on say o kasa sisi o say sofo bia enim ho hwe but on say o say ni difo bi ya kwankyere ma no the very first day oba ha menim oba ha ankasa asem no o say difo bi oba wo no kasa on me kasa Monday no say difo bi ya kwankyere ma no say on famra me prayer center ho na oba de opese wo hu no obehu ene de opese wo te no obete eti binin say akonti sister na mama hu say me de ko hu say sister enyem ntafo mama me de ko hu say sister enyem ntafo sister na e ka kire e ka na phone so say menyem ntafo eti na chese sa asem na mate kan wan kasa dabi me manka mama na me de hu so onyem mate da nya botre yedi ante Florence wunye wafa snap eti se no kransi wa ha opia obeti wakobodua me de me metumi akasa se batai me wie no otisi abonte me ni nachi de obekwa akoye nso me ni ho oba me office me share da busa because ye penukura bi ansa ne abanframem de sofo kan different de Matilda kan different eti wo so de wo kan different wo na wo de ne ko sofo ne ho mo koye no e de ne kosi ho Mamba chom Mr. Tiafree counseling no pa sho e koye na da ma ya kwa aba na me ka se da me nua niu o si nua ndo we great pa nti eni nkoma na o ka se munya ne kura da bie na no asem o ka ne se munya ne kura disappointment o se disappointment ye den edi na chi na me ka se akwantuo kura nti kura ampo ne ye den ye baaye akwantuo nti ne ye den ye baaye nti da mba chwe ma no na munya ne ka se obekọ enche kura akwantuo no e ka wa we ndo so miensa nti obekọ Netherlands akoye interview nti edi nkoma na o ka se oba bi ne ye den pre be me bi ho na me ka say mat jai be ma na sem na dan hwe kwantu nye den emma ya kwantu e kan say ba na sem mame wo ba me office o na wo prosu na wo horo dodo no kure ene edi adwuma ene ntro mani pa bebrewu gay yi nani abre no so betena be didi ntro obobo odua kum no kure bi a wasem no ka enye se wo nuanti wo be ka ama no ene enye se sofo nsunti wo be ka ama sofo se wan ka no kura na sofo sabi ni nyame djuma so se ya wo asodie ena se wo bu ani nsugu so se wo ye sofo nti wo bebu agu nuan so wo bepo dua kum tika no kura wo ba no office no nyese kura na wo kasa a wo beduru ai se wa yale electric a wo horo so no ka chiro play kasa ha chona me ka so fa be ma na asem nye de ento nchi na mon ka kwantu yen ka kwantu ni de no nse na ya asin sumu mu yende yen ka kwantu ni de no se you can say ho na me ka say da oni sister na oni pre ho no kramp minim no sister Linda na da no wo hu no sofo se maami we Matilda ne ball ewura we gi red ye so mama nya medjuma ba betra be di asemo osofo kasa no o se Matilda ena e kire ne se ne kuraba sole ho won so se wo na wo chentu ni sofo na e ka no kure Matilda na e kire Matilda na e kire afa dia wo se wo na wo ka na Matilda na e kire o panike kakra munya bote panike na ni sen ene ne ntro do odi no order baby wakasem sofo yi kasem Matilda ne be kire mu se ne kuraba sole wo so wo kire mu se wo ena wo kan se sia wo san da ne wa no sa Matilda ade na wo yesa ewura wo pewu wo pewu so won kan no kure wo mu a obi ehunahuna wo bo obi anya wo hwe ti na me say that from my office busa wasem no no wan kwa no kura se ne ta ko jensu man kwa wo tetetia e wo de oduru wo beka
me de me ye kasem no se be ya asomdwe beba because yes ya sorry me papa mo ni achimo dan ya tena ne na asepen enya sorry bone ya sorry kronkron efra urade ena oba no so megu asole no ufin ena sofin so won koku nipa ena won kodi obi wanye usika eno ne ade a so odi fu akoye ya ti bi de ehu wakodi obi yire wakoji obi sika wanye hwe misunderstand kakra bi na aba ena korasem ena di ya wabamu ade enti na ho so biribiri se akokwa ya sa egu aka no ewura hwehwa wo sam kekamu yo asa asem no Matilda na kan ya na se wona wo kan Matilda na kan na sesi na wo na wo kan na no de anya na minim se we business me asem ma asem mi sheda na mi sheda nya isa time ayeti wona ye Matilda na kan ye mo ye de ayi ye kan asem ana Matilda ka say ka say ne kura bi Linda Nuama nti Linda Nuama na me be sheda say Linda na o te nyamsmo de na ubu ani nwia ba ko manya posting no nti yeti odi nkomo no na wo ka say o de na edom gu achi Friday aso nti edom gu achi no se mu de mo nko na nyambo a Wednesday no ma ba counseling nti e hono de mete ye no mo ko tena asem ate ya me pa so ase de me nwan ka say awo asem ni eyini de eno no ma ante wante busa no sana sem recording ho aye pa recording ho eno ne be wudu be ka no kore no yedi recording ho idie eye pa busafo o me ntan de mna sisia